Dole, skroz na jugu Švedske, u Trelleborgu, svoju priču nastavlja Miro Hristovski. Poslušajte kako se on snalazio u Švedskoj i šta je sve primijetio. Ovdje u ovom kraju govore tako da ih recimo u Göteborgu ne mogu razumjeti. A to je i kod nas dole. Mi smo izmislili dole hrvatski i srpski i bosanski, a u Hrvatskoj Dalmatinci ne mogu Zagorca nikad da razumiju. Tako isto i ovdje Šveđani, Skonci i ovi gore ne mogu se razumjeti. Svaka prodavnica, i to ne mala prodavnica, nego velike prodavnice, ovi centri trgovački, oni su nabavljali hranu i ove standardne, odnosno konzerviranu hranu, recimo, nabavljali su odozdo sve ono što ljudi kupuju, a to je normalna stvar. Znači, ako smo mi 3 puta pitali imali mesnog doručka, imali onoga, nije Gavrilović, ne znam kakav je najdrugi, sutra dan je on kupio taj mesni doručak i mi smo paštete, nije karnik, kako se zove, argeta. U svakoj prodavnici ti možeš argetu kupiti. Pa posebno ima ovdje prodavnica gdje što Arapi drže. Recimo ovi, i oni su se s nama slizali i onda kupuju svašta. Recimo ovdje Brajlovićev pršut možeš kupiti na svakom ćošku. Inače, sva hrana odozdo, tako da ja sam recimo prestao iz Mostara donositi pršut, onda kajmak. Ovdje ima recimo kupiti onaj kajmak iz, kako se zove ona bihaćka, Megle. Megle kajmak koji je fantastičan. I sad ja dole nešto da kupim kajmak, da nosim, da me carina ne bi zafrkavala. Odem ovdje i kupim Megle kajmak fantastičan. I taj Brajlović isto, samo je postao skup ovdje užasno. Kad idu na feštu, ponese svak sebi piće. Da li mezu ponesu ili ne ponesu, ali vjerovatno i nema jela. Ali kad ode kod prijatelja na nekakvu feštu ili rođendan, momci, djevojke nose sa sobom piće jer tamo nema. To je interesantna stvar, mi to nismo doživljavali zato što smo već bili u godinama i stariji. Ali ova djeca nose sa sobom kole, nose sokove. Moje isto nisu, jednom su samo bile i onda se čudile. Mama kaže, zamisli, ja morala nositi, kaže, sok, sa sobom nema, kaže, tamo ništa, svi ponijeli. Sad, kod ovih stariji nema toga, kod ovih stariji su navikli na nas, ali ja sam rijetko kad, možda sam 2-3 puta u životu bio sa Šveđanima negdje ili na ručku ili bili smo. Ima mojih prijatelja dosta da su volili da se druže sa Šveđanima i međutim ja nisam bio u takvoj situaciji. Puno sam radio, bio sam s njima često vani, jer recimo sa firmom bi išao u Hanover na onaj čuveni velesajam i tamo bi bio s njima možda 5-6 dana i družio se s njima i nisu baš toliko škrti kod onoga. Doduše, oni to su bili gazde, pa su onda plaćali piće i ovo, ali nisu toliko neobični. Očito je da su se Bosanci i Hercegovci dobro prilagodili životu u svojoj drugoj domovini. Dovoljno je vremena prošlo da shvatimo da smo svi mi samo ljudi i da nam je bolje i ljepše prihvatiti druge onakve kakvi jesu i usvojiti od njih ono što je dobro.